Paithago Rompherenai Shalchibani Yagulo Manjakha Khas Kalyanpur Amchaini Tiprajuk Sikli Rompherenai Patimungni Mastermind Bidhan Bihari Datta Ratan Debnath Srangshalo Bangladesh Kharai Thangna Naimani Lamao Paharmura Amsayo Borokno Romkha Police Paithago Sal Kolongma Khari Tongmandia Khas Kalyanpur Amchaini Tiprajuk Sikli Rompherenai Patimungni Mastermind Bidhan Bihari Datta Ratan Debnath Shal Kolongma Khari Tongmani Yagulo Srangshalo Bangladesh Kharai Thangna Naimani Lamao Paharmura Amsayo Borokno Romkha Police Romani Yagulo Khwaithano Rohorka Borokno Kalyanpur Thanani Police Aros hatai kelayo lai thangnai 25 October horo Diwali terno kitingei khas Kalyanpur amchayo luajijak tongmani kaisa hukumo panda o hukumo panda no nainani bagai nokni ongkhormani Kalyanpur thana amchaini kisasuk sikli ro piaba hukumo panda naina thangmani lamao lama kasuwei borni mobile te rang pusharok segina rakha kisasuk buini dofani sikla rok ajorani simino komajak tongmani borni logio thangnai khoroksa sikli Hukumo panda payei alkaburi rok nogo sogimani yaglava fiaba nogo sogilia o sikli Paithago strangsal fungose riki chikni chikhe o sikli nogo sogimani koktoma aboni yaglo Kalyanpur thanawa amchaini khoroguri sikla rokni mungai FIR khlaike nukungni borok rok Koksil samung mankheno Siklino Rompherenai sikla rokno romnani bagai habo ongkhorka Kalyanpur thanani police Borni shakawo under section 341/325/376/392/34 4 of Pokso Act kerango khlaijaka FIR manmani logino khoroksa siklano rommani police binimung tapos Debnath thanawo FIR khlaijakmani koktoma mankheno amsa yakari khari thangka Aditya daste Ratan Debnath no khoboi te khoroktam siklarok Paithago tiprajak sikli Rompherenai Patimungko FIR khlaijakmani damni chiburi jorani Bishingo 27 October salmariwo te khoroksa siklano rommani Kalyanpur thanani police binimung Aditya das Sangrong Tripura Shantinagar amsayo khari thangna naimani jorawo bono romkha Kalyanpur thanani police Piaba Patimungni Yagulo Shal Kolongma Jora Kharjak Tongmani Tiprajak Siklino Rompherenai BJP ni Panchayat Vice Chairman Bidhan Bihari Datta Ratan Debnath Paithago Shal Kolongma Khari Tongmanlia Khas Kalyanpur Amchaini Tiprajak Sikli Rompherenai Patimungni Mastermind Bidhan Bihari Datta Ratan Debnath Shal Kolongma Khari Tongmani Yagulo Srangshalo Bangladesh Khari Thangna Naimani Lamao Paharmura Amsayo Borokno Romkha Police Romani Yagulo Khwaithano Rohorka Borokno Kalyanpur Thanani Police Bureau Report Chini Khorang